Makiria ma mishe 100 kuma icagi-inĩ 7 kaunti-inĩ ya Isiolo nĩo magunĩkĩte na mũbango ũyũ wa kwamũkĩra mbũri 5 na ngamĩra 1 iria mahetwo nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa thirikari. Tumefaidika PSF tumepatia ngamia 20, basi tumepata faida na mbuzi 5. Hata mbuzi yote sasa alikuwa 10, tumefaidika. Hata maziwa tunauza, hata watoto wanakunyaga, hata shida yote mepotea. Hii ngamia yote ikizaa, tunataka maziwa, tutauza maziwa tupate pesa. Kũringana na afitha wa mahiũ kaunti-inĩ ĩno, Dickson Chaulo, mũbango ũyũ nĩ ũteithĩtie aikari a Isiolo na gũtigĩrĩra atĩ kwĩna iria rĩa kũigana. Oho, nĩongereire atĩ kũgerera ũnyitanĩri na thirikari ya Isiolo, mahiũ mothe nĩ mahetwo njanjo nĩguo kũgirĩrĩria mĩrimũ. Shirika ya VSF kupitia mradi ambao inaitwa DRIC iliweza kutusaidia sana katika kaunti yetu ya Isiolo, hasa kwa mambo ya ngamia. Iliweza kusupport familia 150 ambayo ni vulnerable household, ikawapatia kila mmoja ngamia moja. Hawa vulnerable household walipatikana katika vijiji 7, mmoja yao ikiwa ni hapa Malkadaka, ambao walipata ngamia 20 na ndume 1. Maafitha a mahiũ nĩ maceraga kaingĩ na gũthomithia aikari aya ũrĩithia wĩna umithio. Icagi imwe nĩ ciamũkĩrĩte ngamĩra 20 na imwe ikamũkĩra ngamĩra 25. Nimeshukuru sana kwa ajili tumepata hata maziwa kwa mbuzi, kwa ajili ngamia bado hujazaa, lakini tumepata maziwa kwa mbuzi. At least tukunye turungi ile tulikuwa tunakunya tu hiyo maziwa tunaweka kwa chai hiyo sasa ya mbuzi. Wale walipatiwa mbuzi 5 wote wamezaa na tuko na mbuzi 10. Na hiyo ni faida kubwa, tunashukuru. Wametusaidia sana. Na tunashukuru hawa watu wa VSF Swiss wameweza tusaidia hii community. Ngamĩra 320 iria ciaheanirwo nĩ ciarĩte na marĩ na mwĩhoko atĩ ona icio ingĩ nĩ cigũciara. Aikari aya marĩithagia hamwe makiuga atĩ mahiũ maya nĩ makũmateithia kũgerera wendia wa iria. Tuliweza kupatiwa ngamia 20 na VSF na mbuzi 5 kila mmoja wetu. So tulipatiwa hiyo mbuzi na ngamia na tuliweza kulisha pamoja as group. Tangu sikio tukaungana na tuko kuendeleza na tuliweza kufaidika. Hawa mbuzi wote walizaa, tulipata maziwa, wote walizaa na members wamefaidika na maziwa. Wale wako na watoto wachanga under 5 years wamepata maziwa na wanaendelea vizuri. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Muthoni wa Gacathi.